Nshuti abakunzi ba Nzagerayo TV turabashoje cyane, mugire amahoro y'Imana abane namwe kandi Imana ibarinde aho muri hose. Turagusaba niba ari ubwa mbere ugeze kwica no gukora subscribe, hanyuma iyi video ukaba wayisangiza n'abandi. Hanyuma uko mubiraba ku ifoto y'ikiganiro nari nanditse ngo iyi mishyikirano iraba. Hejuru ndavuga nti intambara iraca ibintu DRC Sud Kivu. Ibyo rero nabivugaga ntaramenya, ariko nari mfite impamvu nyinshi zituma mvuga ko imishyikirano idashobora kuba, kandi koko ntishobora kuba. Impamvu ya mbere ni iyi: unkurikire tujyana akantu ku kandi hanyuma ubashe kumenya amakuru. Hari abavuga ngo banga politike, ibi ntabwo ari politike. Twebwe dutanga amakuru abagezweho, ntabwo dukora politike. Ariko politike n'ubuzima, politike n'ubuzima bwa buri wese. Dore impamvu navugaga ko imishyikirano itari bube iteganyijwe ku itariki 18 z'ukwa gatatu. Nibazaga ngo ndabona itaba, kuko ibyo M23 isaba leta ya Kongo n'ibyo leta ya Kongo isaba M23 byose nta witeguye gukora ibyo undi amusaba. Ibyo Kongo isaba icyambere gikomeye ubundi kibumbiyemo byose no kubwira M23 ngo ive mu butaka bwose yafashe, iva ahantu hose yafashe, kuva Bukavu, Goma, Rucuru, Nyiragongo, Masisi, za Kibumba, za Bunagana mpaka Bunagana, ngo hose M23 iharekure. Iyo mpamvu yatumaga mvuga yuko M23 ibyisaba Kongo itari bubikore, kandi nibyo Kongo ibisaba ngo byo kuva ahantu hose yafashe nabyo M23 kumva yakoresheje kugira ngo yafate, nabyo bikagaragara ko nayo itapfa kubikora. Ese wowe ukurikije ibyo ubona M23 yabyemera? Icyo rero ugereranije n'ibyo M23 isaba Kongo, ibya Kongo ahubwo biroroshye cyane. Dore ipaki M23 yagombaga kujyana i Rwanda. Kuki mvuga ngo yagombaga kujyana i Rwanda? Nkurikire neza. Aya makuru ushobora kuyabona kuri Nzagerayo TV mbere y'ahandi hose. Icyambere M23 yasabaga, M23 iravuga ko perezida wa Kongo Antoine Tshisekedi yibye amatora, bityo akaba atemerewe gukomeza kuyobora Kongo. Kandi mwibuke yuko uyu Nanga, Colonel Nanga uhagarariye AFC M23, ari wari perezida w'amatora mu gihe Antoine Tshisekedi yatsindaga amatora bwa mbere. M23 ikavuga ngo ntago perezida Tshisekedi yemerewe kuba akiyobora DRC kubera ko yibye amatora. Bityo rero amatora agomba gusubirwamo, kandi na AFC M23 ikagiramo umukandida uyihagarariye. Murumva ibyo bintu Kongo ari kubyemera? Amatora asubirwemo, bivuga ko Antoine Tshisekedi atatowe, hanyuma M23 nayo igiremo umukandida B. Icyo cy'amatora Tshisekedi, igihe cy'amatora Tshisekedi agomba kubyemerera i Rwanda, akabyemera ko ayibye amatora. Kandi Tshisekedi yabyemera, ntibivuga ko nabyemera ntibivuga ko ingabo za Kongo zizongera gukandagiza ikirenge aho M23 ikorera. No kuvuga ngo igihe ko perezida wa Kongo yabyemera yuko yibye amatora, akemera ko amatora aba, nta musirikare n'umwe wa Kongo ugomba gukandagiza ikirenge aho M23 iyobora. Harayoborwa na leta na M23 kugera igihe cyose amatora yaba aciyemo akaba. Kandi ikindi ngo ingabo zose zaje gufasha leta ya Kongo, cyane cyane bavuzemo abarundi, ko bagomba guhita bataha iwabo ikitaraganya. Ukibaza ngo leta ya Kongo yo irabyemera se? Mu gihe cyo gutegura amatora, kubera ko amatora ayoborwa na guverinoma, ubwo muri leta ya Kongo hagomba kujyamo abahagarariye M23, kandi perezida w'amatora akaba Nanga Colonel, akongera agahagararira amatora, kuko amatora ya mbere yari ahagarariye yibwe, hagashyirwaho Tshisekedi utari watsinze amatora. Muranyumva neza? Mu gihe cy'amatora, amatora agomba kuyoborwa na
Colonel Nanga, perezida wa Seni cyangwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ya Congo, nk'uko bwa mbere yari yihagarariye ayo matora yaje kwibwa. Icya kabiri rero cyari gikomeye ni iki ngiki, ibya gisirikare. M23 igiye gusaba ko igisirikare cyose cya leta ya Congo kizajya gitozwa na M23. M23 irasaba yuko mu biganiro igiye kujyamo igisirikare cya Congo cyose kizajya kiyoborwa na M23 mu myitozo ya gisirikare, kuko ngo imyitwarire idahwitse yagaragaye ku basirikare ba Congo nko kurasa mu baturage, ngo M23 idashobora gukomeza kubyihanganira, bityo ikabisaba yuko ariyo izatoza igisirikare cya Congo. Uko bigaragara rero nuko abagiye kujya i Rwanda mu mishyikirano ari nko kujya kuramukanya. Ibyo nabivugaga mu nkuru nari nayiteguye, uko nguko ndimo nyibasomera niko nayanditse. Nge nabonaga ko bagiye kujya kuramukanya, kuko nabonaga ko nta n'umwe witeguye kumva ibyo undi amusaba. Breaking news rero ni izihe? Nuko M23 imaze gusohora itangazo ivuga yuko ibyo biganiro byari biteguwe ejo Rwanda ku itariki 18 M23 ibyivanyemo. Impamvu yatanze iya mbere ni uko ngo abayobozi bayo bamaze gufatirwa ibihano. Harimo abayobozi babo bamaze gufatirwa ibihano barimo Bahati uyu nguyu wabaye guverineri wa Goma cyangwa se wa Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'abandi. Uyu Musanga bakunze kwita Bahati, ariko ni amazina ye ni Joseph Musanga. Uyu yamaze gufatirwa ibihano. John Imani Nzenze nawe yafatiwe ibihano. Bertrand Bisimwa, umuyobozi mukuru wa M23, nawe yafatiwe ibihano n'akanama k'Uburayi k'ibihugu by'ubunze ubumwe by'Uburayi cyangwa se Union Européenne. Rero ngo kubera ko bafatiye ibihano abayobozi babo, ngo biragaragara yuko ngo ibihugu bitera inkunga Congo ngo bititeguye kuba intambara yahagarara, ahubwo ngo bigomeza kwenyegeza. Iyo mpamvu ikaba itumye bivanye mu biganiro bya Rwanda byagombaga kuba ejo ku itariki ya 18. Bivugwa ko bamwe ahubwo bari bamaze no kugerayo. Indi mpamvu ngo nuko indege za leta ya Congo ngo zikomeje kubarasa cyane bakoresha drone CH4 cyangwa se drone CH4, ngo bagakoresha na Sukhoi 25 ngo zirimo zibasukaho ibisasu, mu gihe bo ngo bari biteguye kuba bari mu birindiro byabo bakoze cessez-le-feu cyangwa guhagarika intambara by'igihe gito, ngo kugira ngo babashe kwitegura imishyikirano. So icyo bivuga rero nuko imishyikirano yari iteganyijwe ejo ku itariki ya 18 ntikibaye. Nshuti ya Nzagerayo TV, ndajya nkwibarize muri comment, urabona ari iki kigiye kurikiraho kuri M23? Igiye gukora iki? Igiye kwicara bayirase ko imishyikirano ihagaze? Kongo igiye gukora iki? Mutubwire muri comment, hanyuma mugumye mukurikira amakuru yose tujye kubagezaho mu kanya inkuru y'abantu bose uko ari 10 bafatiwe ibihano n'akanama ku muryango w'ibihugu by'i Burayi Union Européenne, harimo n'abajenerali benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se RDF. Ibihe byiza, mukomeze mudukurikire, stay in touch, subscribe niba ari ubwa mbere. Ciao ciao.